पुलिस का साथी था लेकिन पुलिस का आदमी नहीं है लेकिन मारा लेकिन जो पुलिस के साथ में था ना वो इधर में मारा है Shnong Mawsmai khadwe merk la Dawa ki bo Sorkar ka Jylla Meghalaya ban weng no mardor ka khyrdop khrong khajna be-ain jong ka kynhun ki nongkhrong pisa be-ain na Assam ni ka Syndicate ka badan haka thain Jorabat hapoh upur Assam ka Jylla Meghalaya Kane ka jingdawa ka lami hadien ka jingshah shoh ki katto ka ningut ki samla na ka Shnong haki brio ki bakno bade ki nongkhrong pisa be-ain bana Assam Jalan tu boleh ke jingja ke bah Manchester ni ke akhir agak permit tu je ada ke jingja nak tak ke lihat ke ibu Assam. Ini mata tak ada orang tu ini kelai rai. Bangin aino ko jing tho ke audisi nang bantuan ke safety maaf tak tu ni but pakai IGP yang polis menyerap apa ini yang ini yang dia polis terus panggil. Begitu tu lah tu kita kata menjadi wah marba tuan pendidik ni ada akar pada dia berkeluman tu tentang bau visi dong ka Dorbar district batu kampung district punya pemit kemudian makin ai itu sekitar polis tu langsung bandon ke sub yusan akan tambah hapoh ini kalau sudah punya dibayar mungkin. Kane ka jingjia ka lajia haka atrik urisau ha Jorabat Kipat ba Shnong Mawsmai khadwe mer ki layami haka sing thoding pin pawe ka jing persha ka bajur halor ka jingshah shoh ki samla bad ong ba ka Sorkar Meghalaya ka ban kyndang pin para mardor ya ka ni ka khyrdop Dorbar Shnong hapoh ka jingilam Bah Petrus Shakwa belasin ran lang dekinong ilam ka FKJGP-Byrnihat Circle kila penong ka jingilang ha Jorabat bad ya mirjing mud ya ka ka bade ban le halor ka ni ka khyrdop Kajingalang kelarai ban ibu de kajing ujor sha Deputy Commissioner ka District bon shim kya ya ka ni ka kam